Ikaze nanone kuri Kigali Area News tubanze kubasuhuza atubifuriza amahoro y'Imana. Dore uyu munsi ni umunsi w'icyumweru tunaboneraho no kubifuriza icyumweru cyiza. Ni ku isaha y'isa 4 aho n'ubundi tuzanywe no kubaha updates zikomeje gucaracara ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka turebere hamwe uko byifashe hirya no hino haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Turibanda cyane ku mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Mwenga agwaho n'ubundi ni muri Sud Kivu, ndetse turebere hamwe aho bita Azaruangana hano ni mu mujyi ngo hagati za Uvira. Turebe hamwe uko byifashe mu Minembwe, turebe uko mu gihugu cy'u Burundi byifashe maginga ya aho nakubwira ko igihugu cy'u Burundi bikomeje kuba komba ikomeye, aho bivuga ko haba harinjiye abasirikare, imirwano ikomeje kubera mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ubwoba ari bwose. Ibyo byose urabimenya n'ubundi na updates. Turarebera hamwe aho ubwicanyi bukomeje kwiyongera muri Nord Kivu aho bitsa muri Beni, ubwo ni muri teritwari ya Lubero. Turebe uko byifashe za Lubero, turebe uko bimeze nyine n'ubundi uko situation imeze. Rero nimutwemerere mu minota mikeya tuze turambure umenye akantu kandi update shyashya. Ni ku isaha y'isa 4 n'ubundi nkuko mwabimenyereye yuko tuzatubagezaho updates kugira ngo mumenye akantu ku kandi. Mutwemerere rero tuze tubibagezeho. N'ubundi nge muri kumva wari uri kubagezaho inshamake ndi Damien Umugisha, ariko mu kuyarambura ntago ndi bwe ndi jyenyine, ndi kumwe na bwana Inshuti John. Inshuti John, waramutse neza? Waramutse neza. Cyumweru cyiza. Yego kuri twese. Umunsi komeze ube mwiza. Ndabona agacyo ka noneho kabonetse, bitandukanye n'ukuntu ku munsi w'ejo imvura yiriwe isa yakamejeje. Ameze neza n'ubundi ubwo ni ya masaha y'ikigoroba gashobora kongera kuboneka. Yes, duhere hehe rero bwana Inshuti? Duhere mu Burundi? Reka duhere mu Burundi. Bivuga ko hariyo ingabo zisa naho ari zirinda, niko ziri mu gihugu kitari icyaza, ariko bivuga ko ari umutwe wa FDLR utereninze mu buryo buhambaye, kuko bisigaye bivuga ko ari wo usigaye urinda Perezida Tshisekedi. Ni umutwe ufite izina bihariye nyine, wumva ko ni mushya bita Bombardier, uvuga ko uri Burundi. Wari uriyo mu buryo nyine bwabo bwite bumeze nk'amabanga bitewe n'ibyo bari kuhakorera, ndetse n'umutwe wundi w'Abatanzania nawo uriyo usa n'uhinduye nk'abarundi, kuko bivuga ko n'impuzankano bambaye ari imyenda y'i Burundi ariko ari Abatanzania, ari itsinda rirasisha imbunda nini z'umisada. Rero bivuga ko bagabweho igitero mu buryo budasobanutse mu gihugu cyabo rwagati. Bivuga ko ari ingabo bakeka ko zavuye muri uriya mutwe n'ubundi usanzwe urwanya Burundi, ushobora kuba warambutseyo kuko barasiwe mu gihugu rwagati, kandi bagabweho igitero n'injoro mu buryo bw'ibanga, ku buryo byabatwayeho ingabo nyinshi ndetse mu buryo bukomeye. Rero ni ikintu kigaragara ko byanze bikunze Burundi bafite ikibazo cy'umutekano, kuko urumva niba bageze ubwo basangwa ku butaka bwabo, kandi nabo bariyo mu buryo bw'ibanga, nubwo bizwi neza ko hari ingabo cyane za FARDC ziri mu kiriya gice ndetse n'Abatanzania ndetse na FDLR ziriyo na Wazalendo, kuko hari imitwe myinshi yagiye yambukayo muri iki gihe bateganyaga ko bagomba gutanga Uvira. Urumva ko hariyo ikibazo cy'umutekano muke mu migendere yabo mu bihe biri imbere. Baraza kuba bafite ikibazo gikomeye cyane. Yes, nibyo rero ni bombarida zikomeje kuba bombori zikomeje kuba n'ubundi muri ibi bice by'igihugu cy'u Burundi. Ubona ko urwikanga ari rwose, bivuga ko Neva asa nkaho ari mu kibazo gikomeye, nyuma y'uko ashobora kuba yaramenye ko leta bashobora kuba yarinjiye mu gihugu cye, kandi biranashoboka bitewe n'uko mu byagiye biba. Urabona ziriya mpunzi, biranashoboka cyane kuko urabona imirwano yishoyemo, wabonye ko habayeho ikibazo gikomeye cyo guhunga kuri kote ya Kongo. Urumva ntago bari bure kutagenderamo. Birashoboka, kandi bafite ibyangombwa, bameze neza. Urumva wenda bafite nabo bakoranaga. Urumva ntago umutwe nkuriye wabura abantu bakorana mu gihugu. Birashoboka, ni nayo mpamvu bikomeje kuba ibindi. Reka rero turebere hamwe
ku mirongo y'imbere y'urugamba aho tugiye kurebera muri Sud Kivu, aho byamaze kugaragara ko Sud Kivu yabaye noneho y'imirwano bitewe n'uko kuri kote zose imirwano irimbanije. Nakubwira ko haba mu majyaruguru ya Uvira imirwano irakomeje, ndetse na hafi n'umujyi wa Uvira aho bita za Ruwanga imirwano yakomeje bivugwa yuko n'ubundi bikomeje kuba bibi. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira naho hakomeje kuboneka ko abo bita abamayimayi bakomeje guteza ikibazo ku baturage, aho bari gusahura abaturage, ubona ko byateje imvururu mu mujyi ndetse n'akaduruvayi. Ibi rero birahabana n'uko AFC nayo ikomeje guhangana na coalition bahanganye ya FARDC n'aba FDNB bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, aho kumubwira ko magingo aya imirwano ikomeje muri iki gitondo bitigeze bibaho habe na gatoya, aho bajyaga bategereza wenda ku gicamunsi cyangwa mu masaha y'umugoroba, ariko magingo aya imirwano irakomeye kandi irakomeje hano mu bice bya za Kiriba, aho imirwano igeze mu nyuma y'uko baraye basakiranye muri za Warungu, ariko urabona ko imirwano igeze za Kiriba. Ni mu gihe kandi hano za Ruwanga naho imirwano irakomeye irakomeje, kandi ntago ari aha gusa. Nakubwira ko muri teritwari ya Mwenga, aha ubwo twayita ko ari sheferi, ni sheferi ya Rwindi, naho imirwano irakomeye. Urabona ko imirwano ikomeye ishaka ko byibuza aka gace ka Gasika aba FDNB bakigarura, ariko magingo aya ntabwo bari bakigarura. Ni mu gihe kandi ubona yuko n'agace ka Kamitunga bisa nkaho nako bashaka kukigarurira. Ibi byose biri kuba n'ubundi imirwano ikomeye iri kubera mu duce tugiye dutandukanye. Numva ko ubundi imirwano yari iherereye muri iki gice kuri La Plaine de Ruzizi hafi na Uvira, ariko urabona ko noneho yubuye mu yindi teritwari. Ubona ko FARDC yahinduye ingamba nshya, ubona ko n'ubundi bafite gahunda ikomeye yo kuba hari icyo bakora ku kugaba ibitero kuri AFC. Ubona yuko bashaka gusa nkaho batatanya imbaraga za AFC, kuko bamaze kubimbura umugambi ko AFC ishobora kuba ifite ingabo nke. Ariko urabona ko mu bice bitandukanye bikomeje kugaragara ko imirwano itari bworohere FARDC, kuko n'aha za Mwenga byarangiye bitagenze neza. Reka tuvire muri Sud Kivu kugira ngo bwana Habishuti utujyane muri Rubero turebe uko byifashe. Icyo nakubwira cyo ndi kukubwira ukuntu imirwano magingo aya aho itangiye guherera. Turajya Rubero harya ubwo ni wowe uratujyana Karehe, tubonere ko tuze ndebe uko tujya za Rubero turebe uko byifashe, aho ubwicanyi bukomeje kuba ikibazo. Reka turebe uko imirwano ihagaze mu Minembwe, aho nakubwira ko magingo aya imirwano ikomeje kuba aho iri guturuka mu irembo rya Nyaruhinga, aho bashaka gufungura fue ya Mwiza ya Muriza, kugira ngo babashe kuba batanga umusada kuri Poezeho, kugira ngo barebe uburyo ki batsinsura MLDP twirwaneho yakamejeje muri ibi bice. Urabona ko kuba barabashatse guca mu irembo rya Rugezi bisa nk'ibyabagwa, ariko urabona ko noneho bahinduye strategy yo kuba baca mu irembo rya Nyaruhinga kugira ngo bafungure fue n'ubundi ya Muriza, kugira ngo babashe nyine kuba bajya gutabara, bongera umusada cyangwa babe bagira hano kuri Poezero, kuko ari isebaniro. Imirwano n'ubundi iracyakomeje hano muri ibi bice, mu gihe n'ubundi aka gace n'ubundi deployment yakozwe mu masaha y'ijoro, aho bari baherekejwe na drone. Ubona ko noneho FARDC yabashije kubona uburyo ki ikoresha za drone. Bigaragara ko M23 ishaka itaramenya uburyo ki izi drone ziri zongeye kugaruka, uretse ko ntaho zari zarasa, ariko urumva ko bazanye n'izo drone isaha ku isaha zishobora kuza gukora. Ni nayo mpamvu tuzakuye ngo tubagezeho update ndetse n'ibikomeje kubera muri ibi bice, aho n'ubundi bikomeje kugaragara ko bashaka gufata ino Poezeho, nyuma y'uko bagerageje kuba batera ibitero kuri Baruta, ino misozi ya Baruta
n'abicumbi ndetse no mu bidegu. Ino ni imisozi bitaza kuborohera kuko urumva umuntu uri ku musozi ntago wabasha kumutsisura. Bisapuwe strategike z'impande y'iyo misozi cyangwa imisozi ziteganye kugira ngo ubashe gutsisura, udafashe puwezeho ntabwo ushobora kuba wafata baruta. Ni n'ibintu by'ihame n'ubundi kugira ngo MRDP twirwane ifate umusozi wa Baruta nuko yabanje gutsisura babanje gutsisura aba FDNB n'aba FARDC kuri puwezeho, bibasatira kuba bafata uno musozi wa Baruta. Rero ni ikintu gikombe ubona ko bahinde puwe strategique nyuma yuko n'ubundi bamaze kubona ko bitashoboka ko bagaba ibitero kugira ngo bafate umusozi wa Baruta. Urumva rero ibitero nyine urumva ahantu biri guca naho ngaho kugira ngo barebe uburyo ki bakuramo puwezero kugira ngo babe bakwisatira n'ino misozi ifite ikivuze mu kuba wagenzura Minembwe yose. Ubwo twavuga ko ari cyahoze cyitwa Minembwe, bari bayise territoire de Minembwe ariko yahoze ari commune Minembwe. Urumva ko kugira ngo ibe yajya mu biganza byabo ari uko babanza bagakuramo puwezeho yose kugira ngo bibasatire cyangwa bibakururire kuba bafata ino misozi. Bwana Mishuti rero mbere yuko tujya Rubero tujyane muri Karehe naho ibintu bikomeje kuba imberenge. Yego, Karehe naho imirwanira hari hagati ya M23 FDL na Wazalendo, kuko urabizi neza ko aka gace ka Rumbishi kavugwa ndetse na Gatoyi ni ince isa naho isatira ziriya nce za Warikare, nubwo ari Karehe buriya ni nk'aho ari mu rugabano. Ni agace karimo FDL nyinshi mu buryo bushoboka, ariko zisa naho iki gitero zagabye ngo zari zifite ibyiringiro yuko M23 ishobora kuba itakiri muri iki gice. Babikoze mu masaha y'iki gitondo rero kare cyane saa 10 urumva baba butaracya neza. Babikoze nk'abantu ubona ko batagize ubutasi bakora kugira ngo bamenye yuko muri icyo gice cyarimwo defense iri mu ishyamba, yuko M23 ntago barafite amakuru neza kwihari. Bivuga ko habaye imirwano rero uyu munsi mu gitondo ndetse n'ejo hashize muri aka gace ka Kadasomwa naho habereye imirwano mu gice cy'icamunsi. Bivuga ko M23 yabashije kugitwaramo neza kuko ntago yigeze igira igice itakaza hano, ahubwo bivuga ko yahinduye ingamba zo kuba yerekeje mu nce basa naho bahungiraho zo mu mashyamba, ku buryo irimo gusatira isa niyerekeza Warikare. Rero aha hantu ku bantu wenda baba bahazi, ni agace k'imisozi miremire kandi kagizwe n'amashyamba menshi cyane, kuko kugira ngo uve nk'aha Rumbishi ujya hari Gatoyi hashobora kuba hari urugendo rw'amasaha atari munsi y'10 ku muntu ubasha kwihuta n'amaguru. Urumva ni igice kirekire, kandi ubwo ni ukuva mu hantu hatuye ugenda amashyamba wongera kugera hatuye ukoresheje amasaha angana atyo. Ni igice kidakunze guturwa cyane, bivuge ngo kurwanirayo akenshi bifatira ahantu hatuwe andi mashyamba basa naho yigenga. Niyo mpamvu ubona ko gukuramo umwanzi hano hantu biba bigoranye cyane. Yego, ndakeka mu gace ka Karehe ari ayo makuru ariyo twasatira muri icyo gice cya Rubero warugiye kudutwara. Yes, nibyo ni territoire ya Rubero, aho nakubwira ko hakomeje kuba ubwicanyi bw'aba EDF. Nkibaza Bwana Bishuti ko umugaba mukuru wungirije Charigonza ari haherereye ko ntacyo ari kubikoraho. Urabona ko EDF ikomeje gukora ibitendo yica abaturage, bigaragaza ko uyu mugaba mukuru w'ingabo ari gutegura ama operation yo kugaba ibitero kuri AFC. Kuki batagaba ibitero mu kwirukana EDF iri guhungabanya umutekano w'abaturage muri biragice? Kuko ni muri Ibeni, kandi biravugwa ko n'ubundi Charigonza ari Ibeni n'ubundi mu mujyi wa Beni. EDF bihari. EDF ubona ko FARDC ntabwo ari umutwe, ubona ko ari nk'umutwe utanayibangamiye. Ngiye niko nabibona bijyanye n'igihe EDF imaze hariya hantu. Urabona ko Uganda iteka ryose yahoraga isa n'ibivuga yajyayo mu buryo bwo kugira ngo irwanye uriya mutwe, kuko uzi ko wababangamiye igihe kinini. Ntabwo FARDC yahoraga iteka ivuga ko Uganda yabi igiyeyo kubw'inyungu zayo zindi atari icyo kiyizanye, ishaka no kugaragaza ko umutwe nta n'uhari. Rero iteka ryose ntabwo FARDC gipfa kurwana n'uriya mutwe, kandi iranawutinya kuko ni umutwe wagiye ubahabya cyane, wagiye ubicira ingabo mu buryo butandukanye. Ntabwo bakunda kugabaho ibitero, ariko ni umutwe uzengereza abaturage hariya ku buryo bushoboka, kuko hari igihe ukora ubwicanyi budasanzwe hariya muri kara gace, kuko ntabwo ujya ugira inshuti z'abaturage nk'uko FDLR ijya ibigira mu gace iyobora cyangwa Abazalendo. Bo ni ukuvuga ngo nta nshuti bagira hariya, bagira agace bagenzura barimo, ariko iyo bagiye mu giturage cyaho
ni viole zibaho, ni ukwica, ni ugusahura, nta kindi kintu uriya mutwe ujya ukorera hariya. Ariko FARDC ntijya ibashyiraho imbaraga, ni ukuvuga ngo ikibazo cyabo ku isi mu bitekerezo byabo ni M23, ariyo mpamvu mbona ko ari cya kintu bubatse mu ngabo za Congo kisa naho FDLR ariyo yihariye nka 90%, bivuge ngo iteka ryose yo ibireba M23 kuko bishyizemo ko ari u Rwanda. Rero nibo bantu bo kurwanwa hariya, ntago uriya mutwe nta kintu barebaho rwose. Yes, ni ibitero bikomeje guhitana abaturage batari bake no gutuma bamwe bava mu byabo, kuko bivugwa ko uyu mutwe wa ADF NALU ukomeje kugenda ugaba ibitero bitandukanye, ubusahuzi, ubwicanyi, ubona yuko byahungabanyije umutekano. Ni amakuru n'ubundi abantu benshi bahugiye muri Sud Kivu ariko no muri Nord Kivu, urumva ko ibintu biba bitoroshye, kandi cyatuzanye n'ubundi ni ukwagezaho ama updates uko byifashe nk'uko twabibasezeranije. Reka noneho turebe hano za Rwanga, impamvu ikomeye imirwano ikomeje kuba yahiyongera. Bivugwa ko AFC ishobora kuba yageze mu Mwitawuni. Kana inshuti, AFC yabageze mu Mwitawuni, ikaba nta kintu kiri gukorwa kuri aba ba mayimayi bakomeje guhungabanya ituze ry'abaturage. Uravuga muri Uvira. Rero hariya byanze bikunze birashoboka ko yabirimo, kuko nibi narimo ntago ari uburyo busesuye bugaragara yuko yabirimo. Urumva yabirimo muri bwa buryo bwa intelligence, ntago rero waba uri gukora muri ubwo buryo ujye kuyiturengera abaturage ku buryo bugaragara. Bivuga ngo niba barimo, ubwo hari operation bari gutegura y'uburyo ki bashobora kuba habaho gutabara abo baturage, ndetse kandi ni ibintu bishoboka kuko ni ikintu cyagaragaye kenshi umujyi wose ugiye gutakazwa na kote ya FARDC, habaho amahana adasanzwe ku buryo bwo gusahura, kwica n'ibindi byaha byose bishoboka, kuko iyo bagiye kuvamo ari aba wazarendo cyangwa izi ngabo za Congo, nicyo kintu bakora byanze bikunze, baba bakeneye ibintu bagendana, amafaranga n'ibintu byinshi. Rero niyo mpamvu buriya kugira ngo uriya mujyi bawuvemo bateganya ko MONUSCO igiye kuwujyamo, ari iriya kote ya FARDC ivuyemo, byanze bikunze hazasigara ikibazo cy'umutekano mukeya ku baturage bo bafite ingorane zikomeye cyane. Yes, bakunzi bacu rero ngizo update zo kuri iyi saha y'isa 4, tubashimira ubufatanye kandi tunakangurira wowe utwumvishe bwa mbere, nta kindi usabwa kugira ngo winjire mu muryango mugari, ni ugukora kuri subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo ikiganiro cyacu ujye uhita ukibona tukimara kugishyiraho. Ndetse dukeneye izo like, mwaziduhaye like zibatwaye iki? Muduhe n'ibitekerezo turabikeneye. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza, twihanganisha abarwayi. Ciao, Imana ikomeze bane namwe. Yego, cyumweru cyiza.